Calvary, yo, 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 Calvary, yo, 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 yo. Bishop yami. Amen. Umama wami. Hallelujah. Ngegama likaYesu Kristu. Hallelujah. Namhlanje lapha manje. Amen. Yavuya ubona nje. Amen. Awuke ngo. Yanguthixo anginika amandla. Amen. Ngizivile into ebezithethwa apha. Ngazingcina. Andiyazi uba ndingathetha ndithini baba ngawo. Yeah. Uninzi nje onokuthetha ngawo. Amen. Zinkulu izinto ozenzileyo ndizibona ngamehlo. Amen. Uphilisa. Baba inhliziyo yami ibuhlungu ubona nje. Hallelujah. Ibuhlungu inhliziyo yami. Amen. Mina ngosendikuthatha asakuthathi ngathi uyinkokheli yami sendikuthatha ngathi umntana wami. Amen. Ngoba ndithi kangixakekile ndisuke kulaa ndlu yami ndizapha kuwe ndibike ingxaki yami. Uyandamkela. Awuthi mama uFathusa hayi wayeka. Amen. Andizukuhoya. Amen. Uyandihoya. Amen. Baba undiphakamisela abantwana abaninzi begula. Kunyanisiwe ukuthiwa thetha into eright emntwini. Kushiye erongo yenzayo uthethe ukhathele iright. Ngoba umuntu kayisiphiwe usiphiwe. Ngoba ubaba wenza imibangaliso ndicinga baba uYesu. Amen. Uthiwa uYesu wajikelwa ngabantu awayebanceda. Wayebaphilisa abazimfama abenza bebone. Abaziziqhwala wayebaphilisa bahambe ngeenyawo zabo. Kodwa kwathi ngomhla wogqibe zange bamasi. Nawe kuzazifumana ezo zinto njalo. Uzawujikelwa kwangaba uhamba nabendleleni uthi bayakuthanda. Xa usengxakini ubone nabo besithela bethi nangu ya. Ethengisa ngawe. Kodwa uThixo zakubuyela. Ngomlilo wakho namandla. Akubuyele baba. Usenzele into ezinkulu thina kulanto siphilisela abantwana. Inkulu into endayibonayo. Ngathi ndizise umuntu apha ku ephela. Yeah. Kodwa waphakama umuntu. Amen. Andizumbiza ngagama. Waphakama umuntu. Yaqomba hayi. Ngingamfumana phina umuntu onje onomoya kaThixo. Nabuthixo kandisele. Kandisele kakhulu baba. Kandisele kakhulu. Ngale 100 rand yami. Ndimela lamzi wakwaFathusa. Ananto ehlanzeni. Hallelujah. Itsho neculo lami. Amen. Lithi andinanto ehlanzeni. Amen. Kodwa ndiqonda uba andinakwazi nje ungezi. Andinanto ndingenawe wena uzinto zonke. Oba Bishop. Amen. Omama bonke ndinganicanelanga abazali. Amen. Ngokongamaxesha. Amen. Wena uzinto zonke kum. Andinanto ndingenawo. Amen. Uthi utate besuka apha Bishop. Wathi uzofumana abantu bengena beyimilwelo. Abanye bengazazi. Ndizothe enkosi baba ndinobomi namhlanje. Ndangena ndingazazi kwathi ndivela apha kuwe. Kufuneka uthethe inyani ngomntu. Ndizobonga uThixo wamnikwayo. Mhlanaze ndandithetha ngebirthday yakho. Ndathi kwathiwa kuYesu
xa khutshwa nguPilato wambeka phakathi kwabantu wathi nanku umntu nakuwe kwenzekile apha elizweni wasusa kulizwe suka kulo wangathi ngulo Yesu kwathiwa nanku umntu uzofumana abantu abangafaniyo ufumana abantu abanenhliziyo ezingafaniyo ufumana abantu abayimilwelo abantu abahluphekileyo baba wena ukhethe ibala lamntu awuthi kuba ndilihlwempu ndikhethe yilento ndithi ngoku namhlanje ndingulaa mfazi wayengene ngenanto engakwazi nobuphi na kodwa wamphakamisa kodwa liyazi ithuba lokuba ndidibane kunye nawe kodwa ndizothi kule ngingqini yasekuphumleni nabanye basekuthuleni nabanye abantu ndingulaa mfazi wayengene engazazi noba ndiphi na ndingekathiwa ndivela kababa ndiyowuvuka endlini yam baba kodwa kuthiwa ndigonda ndiphuma apha ndandihambe ndigqadazela zothe enkosi ngobomi bam ndibulela ubomi bakho kuwe enkosi mama wethu Bishop ngosinika ubaba wathi nanku umuntu ozoninceda nanku umuntu ozophilisa iminwele efana nathi nanku umuntu ongakhethi inkonzo nanku umuntu othi xa ungena ulihlwempu afika ancamathele kubuhlwempu bakho angakhethi ibala athi uyesu akakhethi ibala lamntu akakhethi ibala lamntu baba xa ungene kuwe ufika abe ngumuntu alingane kunye nawe ndibulela loo mbeko umama wakhulisa ngayo hlala unjalo uthixo akukhulise ke wande ude uphumelela lapho uyakhona liyenza ixesha dade nkosi kakhulu singekaculi njalo kakhona ndiyindoda apha ethanda ukuziculela afike into yokuthi mandicule ndineculo lam ke ndilithandayo lo mama akafuni ndicule ndiculele ke ngokwakho ke uthi ndiyafika uyandimonela ukhangela kuwe kodwa ke kuzawulunga ngenye imini molweni enkonzweni molweni ekuthuleni ootata endiqala ukubabona oomama endiqala ukubabona ulutsha abazalwane molweni ngalo mhla wesibini Disemba. Ndingumorisi igama lobukhoboka ndinguzama ubuntu elasekhaya kwakwahoko ngokweseniphi lijola ke lithetha umpondo umsekoqenge lithole lo mthwakazi ndiyazalwa ke emakhumeni wena semaqoshini ndiyazalwa kucala kutata mama Sibisi baba Sibisi ndilapha ngobundibizile ndilapha ngobundibizile oku ndikubeke apha kule plate kuninzi kuthini kwaye kusikelelekile ngesentanyana sinazo siyi-Free Nazareth sithi nikhule ningaguguki phantsi kwevangeli ungumntu omkhulu kuthi asizukuba sakuyala kukuncoma nokubulela umsebenzi kaThixo xa ndizawusuka kule ndawo xa ndikwazi ufikelela kumhla wakho ukuzala kulo nyaka loko ndisithi ndiyeza ngenxa yemeko ke yazo ufika kodwa ndiseza kufika ndizobuyisa isikweliti sam ngoba sendifana ukuthi ndiyakukweleta ngoba uyazi uliwelela makebhayi mandibulele umsebenzi wenu Bishop zam eniwenze kule wongwe ndiyaqala ukubona umsebenzi omhle kangaka ngoba iibishops ezininzi ke ndizibone ziyachotha zagqiba zisithuke enkonzweni zisithuke iibishops kuba kaloku sithi ngubishop ndinethemba uziyenza kama ndiyazi siyama sobabili ndiyaziphepha iinkonzo ezineebishop ezininzi kuba ndenqena umka ndive kabuhlungu xa ndize enkonzweni ndize ukumamela izwi nomoya kaThixo xa ndiza kusuka kule ndawo mama Sibisi uzawuphinda ekhaya nawe uba uzawushekapha kunamazwi apha kula ncwadi kaMalaki ngu-7 ngu-11 ugcineni ke
umoya wethu. Ndinishiyanza nalo mazwi xa umhlaba uphithizela usehla usenyuka nina ze nithi ndigcina umoya. Sekukho ii-challenges sendigcine nje umoya nini nijonge phambili. Andinamazwi amaninzi sobe sincokole ngenye imini. Mandibulele ngomsebenzi wawenza nkosikazi. Waniphakamisela inkosikazi sithi uyanikezela. uThixo makakunike ngakumbi khanyisela. Inkosi. Ndizawuzimela ethubeni lethu mphangela baba. Kodwa ndizawukwenza ukumva. Hallelujah, amen. According nints endiyimeleyo bazalwane, amen. Imele nje into yoba ndichaze into yoba kahlahle ndimele ukuxolisela inkokheli, haleluya. Ngongabikho kwayo apha nathi, haleluya, amen. Ibimke ingumuntu yongcwaba, haleluya, e-East London, yangumuntu ezawukhawuleza ibuya, haleluya, amen. Uye emsebenzini akakabuya, amen. Aqonda bazalwane masiyeni, amen, haleluya. Nathi sithathe ixesha ke sangathi asimadola nzima nathi ukufika ngoku, haleluya, because of inkokheli ngekho, but ndaphinda nathi nawo bazalwane masiyeni, haleluya, amen. Siyaxolisa kakhulu tatam, haleluya. Hopefully uzawubuya yena azosixolisela ngokunokwakhe, haleluya, amen. Susubu mnyama ke Etukukhanya mandibulise bonke ubuholi obukhona endlini, ngibulise ibandla lonke likaKristu, amen. Mholi, ndiqale ndixolise ngofika ngolu hlobo. Ndibuye emsebenzini mholi, ndabuya kukho i-load shedding, ndaqonda uba akho thuba loba ndilungise, ndizawufika ukufika khona. Ndiyaxolisa ke kakhulu, andidelanga wena, ndidelanga bandla. Ndiza mholi ngokuxolisa apha ubona i-witness, but awuboni i-witness yodwa mholi, uyayazi loo nto. Irhamente yonke endiyilandela okanye endiyikhokhelayo ayikho
i-The United Youth by God's Reflection, umbutho wabantu abatsha, intlanganisela. Ndiyayixolisela ke mkhulu uba ingafikanga, ndiyakuthembisa ukuthembisa ukuba izawufika iwulandelise umnikelo. Sixolisa ebandleni, sixolisa kuwe, kodwa ke siqondile ukuba masifike usibone sizoxhasa ibandla. Phaa kwincwadi kaJeremiya 51:50 akhona amazwi phaa athi, nina nesindile ekreleni, hambani musani ukuma. Siphethe loo mazwi mholi, sisalicenga ibandla, sisaliqhuba balibekele phambili. Enkosi kakhulu. Sicela umnikelo abazalwane siyazi. Tata, siyi-Sunday school. Kuthe kodwa uba kuzobakho lo msebenzi, saqonda uba nathi asikwazi uhlala nje because sazi izinto osenzela zona plus neefemeli zethu. Singabanye apha mhlawumbi abanye bethu azange balifumana uthando lukatata, but ngokuza kwethu kule ndawo kwanodibana nawe sabonakala eza space soba kanene andinatata wangena wasivala ezintliziyweni zethu. Ngale mali kodwa ke ayitsho nto mangabiwa namhlanje. Okokuqala ndicela ukubulela ibandla ukungcwabela ubhuti wam ngesidima. Okwesibini ndibulela utata ngokukhulula ibandla ndikwazi ukungcwaba ekhaya, ndibulela kakhulu. Okwesithathu tata ndifuna xa sikuqhoshela sizintombi simane sibaleka singafuni uzosebenza apha ecaweni, ungasokoli uthathe ngokukonektha i-vacuum yakho iyazihambela. Noba bayaqhosha tata, ndayazi iqhosha kakhulu. Nam ndikwela xesha ndikhe ndiqonda hayi noba mani ndikhe i-overtime ndikugqibela. Nantsi ke tata yakho le. Ndiyabulela nawe mama usipha utata, uyasinceda kakhulu. Mna ke sekusekhaya phayana xa ndivelelwa yinto mna ndingacingi naphi na, ngathi umntu endibuza ndithi khawume kuqala ndikhe ndicinga uba izawuthini le nto. Zinkulu into endikuzo kodwa utata uyazazi, uye andikhansilishe kakhulu. Ndiqonde nam xa ndifika ekhaya hayi mama ndazinceda ndakhonza ekuthuleni kuba ngoku bendizobalekela phi. Ndithi noba ndiyakhala ndiqonde kodwa ndinayo umthuthuzeli endazithathela yena apha enkunzweni. Ndithi noba kwenzeka into sendifuna ukuyumva kodwa ithi into kum wawume wedwa, wawuhleli wedwa kwesaa situlo sasekuthuleni, wavuma wedwa. Ndikhumbula ngaloo mini leyo kwakuthandazwa ngommeli, ndimane ndicinga le nto kammeli uba nyhani ndiyamdinga ummeli. Kodwa ke ndicinge ngelinye ixesha uba andidingi mmeli lo kwangaphandle, ndidinga uThixo ibe nguye ondimelayo, angandimela kuzo zonke izinto. Ndibulela kakhulu tata. Yiswele milomo, Amen. Amen. Hallelujah. Ndibulisa otata bakhulu abahleli ngaphambili, ndibulisa umama bakhulu abahleli ngaphambili. NgelikaYesu igama, emoyeni bazalwane ndiphile kakhulu, enyameni bazalwane ndiphile kakhulu. Ndibonga le mini inkulu kangaka, ndibulela uThixo osigcinileyo kwade kwalapha. Amen. Bazalwane sisuka kude nebandla, sisuka kude notata. Sisuka kwindawo sinethelwa kuzo kodwa uThixo wanathi. Ndingene apha lo mntana uthetha apha ngumntana wam wayena 9 years ukufika kwethu kule ndawo. Namhlanje uyindoda uyaphangela, kuninzi kakhulu endinokuthetha. Eyona nto yandisisa ke mnake kule nkonzo
ugulelwa yi-firstborn yam, wayegulela ukubhubha. Ndamzisa apha ndandimbelekile phofu ukumzisa kwam. Una-24 years namhlanje, wayena-10 ngalo nyaka abongile wayengena. Bazalwane, kuninzi ukuthetha kakhulu. Ndiyambulela umama owandiphathela utata, ndiyambulela umama owanikhulisela ubaba. Bazalwane, ndiyakubulela nawe mama ngokusinika utata wakwakho azohlala nathi. Bazalwane, emoyeni wam ndeswele imilomo yokumbonga uThixo. Izinto andenzela zona zingummangaliso. Nam ndikhe ndiqonda uba hayi ingaba ndim lona. Bazalwane, mandingene apha kule nkonzo ndiyinto uhlekisa erentayo, ndinabantwana, ndinomyeni wam ondithandayo, kodwa into ebendisweleyo kuyindlu yokuhlala. Ndingene apha mna ndingenandawo uhlala, ndihambe ndirenta. Kodwa ndikuxelele namhlanje eyam indlu lizulu. Andinamoto, ndineemoto. Ndiyambulela uThixo wale ndawo, ndiyambulela kakhulu, ndimbulela imihla yonke. Andiyazi uba ndingabonga ngantoni. Xa sihamba endlini nam sihamba sobayi-5 andikhathi bandikhuphi 8,000 siye KZN nabantwana bam. Ndiyayichitha ngoba zinkulu into endizenzayo. Ndiyakubulela baba, ndiyazi uba ndingakubulela ngantoni. Eyona moto ndifuna uhambe ngayo ndiyazi uba kodwa ke ikhona into enkulu ezayo. Bazalwane, zikhona izinto ezinkulu ezayo. Ndifuna ukuthi kumntu, umama ofana nam, makahlale. Kuyahlaleka kwaThixo noba kubuhlungu, kodwa ndifuna ukuthi kuye makahlale. Uhlale ulinde kwindawo kuyo, ungabhekabheki, ngoba isenokwenzeka into yobana xa ifika impendulo yakho izawufika ungekho, ngoba kaloku uyabhekabheka. Hlala kule ndawo uthandaza kuyo, iyeza imithandazo izawuphendulwa. Iphenduliwe yam bendihleka, hlekwa phakathi endlini, kodwa uThixo wababonisa, wayideka itafile phambi kwezitha zam, uyidekile. Bazalwane, ndiyambulela kakhulu. Zisente endiziphetheyo for ubaba, udizeva into ezinkulu. Ndimthathile ke mna ke ngoba ndiyazithanda into ezintle. Eyona ke into entle ke mna ke ndiyithandayo endlini likhitshi. Ndiyombonisa ikhitshi lam, bazalwane. Ezinto ndathi baba ndiza kuthatha uzobona izinto ezintle zemithandazo yakho, ngoba umntu okuphetheyo uyakoxolweni ngexesha tata, uyakwazi ubaba usithandazela thina singazi. Ahlambe ahlale ebhantini thina siyazi. Ewe nathi siyazithandazela, kodwa ngelinye ixesha xa sinabantwana uyakwazi ukhubeka ngabantwana endlini, kodwa yena uhlala yedwa waba kamandi and ubaba usazi sonke. Zange ndimbone mna umntu onobele ngumntu wonke ongenayo. Zange ndifike ubaba mna equmbile, zange ndifike ubaba mna etshintshile ngomnye umntu. Ndiyambulela uThixo kakhulu ngaye. Ndiyamcela uThixo nakwizinto naye azinqwenelayo ebomini bakhe, cela zenze inkosi yam sikhona. Ndifuna nabantwana bam bendimane ndiguqa nabo kunzima, bayibone imimangaliso, bazibone izinto ezenziwa nguThixo emntwini xa emthembile. Ndiyayishiya indawo. uJesu efike emthonjeni, uJesu wafika ngoSamaria, yathi cha uJesu emthonjeni, uJesu emthonjeni, wafika ngoSamaria.
ekuseni yavuya ibuhlungu ngaphakathi kwenhliziyo yami. Ndonqena ngibe ngathi utatam yangikhanyela ngomzuzu wokugqibela. Ngiyamazi lo tata kakhulu. Amen. Ufika phi ngathi ayingotata. Ngoku yindoda egqibeleleyo. Ndithi ndamjonga zonke izinto wayezithetha kum yazifezekisa ngoku ume kumgqabo wokugqibela. Inye tatam ngoku into kuwe. Izinto zonke ukuzithethile kum zipasile. Engekapasi inye oba ngithule ndithi kwakha ume phezu kwakho. Ngoba wathi noba umkile apha ebani ukulala kwam uyokhwela ipleyini uzoma phezu kwakho. Andizibe ndichaza imisebenzi yakho uba ithini na. Sonke njengoba silapha nje siyayazi imisebenzi yakho. Ndivuyela nto enye tatam. Amen. Unesidanga namhlanje. Akusinasidanga sokuba uyakwatitshini. Unesidanga sakwaThixo. Isidanga sakho sibalulekile kakhulu. Inqabile le nto uyenzileyo. Ngoba usencinci. Kodwa uthe izinto zehlabathi uza kuzoyisa tata. Wathi uza kulimelela ibandla ube yile nto uyiyo. Andifuni uthetha kakhulu impilo yam. Haleluya. Haleluya. Uzubheke phambili tata. Amen. Uzujonge ibandla. Amen. Ungathi njengoba wathile nje. Usinikele uzifayo. Kodwa loo nto ayifani nawe. Khona umama bethetha apha kanimva bakubani. Uthi ubuso kwakho awukujika-jiki. Yobu bujika-jikile ubuya ube utata. Tatam. Singabantwana bakho sisonke apha. Umuntu uyazithetha izinto. Uthixo azipasi. Amen. Amen. Yithi inye into ongekayenzi. Uba ume phezu kwekhofini yam. Amen. Ndiyaphinda loo nto.
uzukhule kunoku noba unofumana isidanga sesibili kodwa uyasifuna ungasifumani. Yebo. Yayazi uba uyamthanda uThixo. Amen. Yayazi uba ubhiliva ngokuthandaza tata. Amen. Yaye umthandazo wakho unempendulo. Yebo. Uzongiphela le nto wenza ngayo. Uzongiphela le nto wenza ngayo. Ewe siyathandaza kodwa hani uthi uthandazo ungathi ubuye umva. Yabona ndiyinkonde kazi ngoku. Hallelujah. Uzondiphele nto thandaza ngayo ngoba izinto zakho ziyalunga. Bathabe mntanam umjonge lo tata kodwa ndiyaqonda kunabasakho kusuka nayo kude. Yayazi bani uzunyamezele mntanam. Yayazi uba uhlala ngaphandleni komyeni wakho umncamele thina. uThixo uyakunika umvuzo omkhulu. Nyamezele mntanam. uThixo uxolo makabe nabangcwele. Ngithobe ukuba ubishophu, ngithobe kumama ubishopikazi ngelo mfeni nomvukelo wami Yesu Kristu Nkosi. Akukho nto ininzi endiza kuyithetha ngoba nje ukuma kule ndawo bawubishophu on behalf of ibandla elithe lawalavuka lesinto yokuba kube impumelelo kube nje ngomhla wanamhlanje kwathi uThixo engumncedi wabonakala isima ebonakala isibuyena bakhe khange kube lula. Hallelujah. Khange kube lula kodwa ngokuba yena endoda empi ubonakele enqoba konke okungathi kungama endleleni kungabe impumelelo. Amen. Kwathi sekwenzeke konke lathi ibandla sikwazi kusonga zandla kukhona okufanele okuba ngabana uthi sekugqithile sikwazi nje ukuba ukwazeka ukuba kuseleke isiselo emishini masizama into yokuba sikhande envelope. So envelope yebandla letata andizoyigagula ukuba imi kanjani na kodwa uyawuthi xa sowuhleli phansi uzihlengahlengisela uyibone into yokuba imi njani na. Bathethile baninzi konke kunjalo nami ndiyangqina futhi endicinga into yokuba ngabana naye wonke ubani omileyo apha kule ndawo uyayingqinela le envelope uba kunjalo. Enkosi. Abanya bambonanga Go,
Haleluya. Sibonge kakhulu bazalwane ukuthi ke asinikeze ithuba ivuma zonke family. Siyacela nje basondele. igama lenkosi malibonga ngizabulisa bonke abantu abakhona ngelithi igama umfeni umvukeli wethu uYesu Kristu amen ndibulela nami ukuba khona phakathi amen xa kunikezela ipresent engwevini amen bawubishop amen andinanto nabantwana nabanabo amen amen cha kuba sikwazi ngoba ithi iBhayibhile nemisebenzi yakho ndiyayazi bazalwane sisuka kude ke nalengwevu uqala kwami uyibona chachambile kwakusequtsa amen amen efika ubaba esehla kwenye imoto eTranskei amen amen wafika sime edongeni wasibulisa wathi sawubona baba samjamela lo mfanyana mncinci amen amen ubani lo hayi ke wasibonisa ngemisebenzi yakhe yangena inkonzo wasigala ngamanzi sigala nge25 liter yamanzi eTranskei amen emveni koko kwangengomso sahlala naye sancokola naye samcela into kokuba makaze eBhayi igama lenkosi malibonge weze eBhayi cha ndiyabona ukuba walahleka idirection ngoba walahleka nowish igama lenkosi malibonge first day yakhe walahleka nowish simkhangela nososo amen ngizama ukuthi baba akhonto nayo igama lenkosi malibongwe nami zawukhangela kwisente nazo mama uzayibeka imali amen imali besiphethe isentana ezithile cha abafana ndiyabona ba baphithi Goliath bafundisa ukuthi amen kodwa nathi ke sazama uzimela kuba sinsama loYesu sazimela ngoYesu amen sambiza weza amen ngiyela zawushiya ngamazwi kwesiyami ithi iBhayibhile bathe bakuphakamisa amehlo ababonanga yanguYesu yedwa amen haleluya zangukuthi into kasibisi zininzi izinto kapha eBhayi ndifuna xa uphakamisa amehlo ngevame sibani kwazi uThixo aziphephise ezinye izinto kuvela unyana wakhe yedwa haleluya amen
Amen. Hallelujah. Amen. Amen. ndikhulise nakuwe ke tata mthule Amen. ndikhulise nakumama mthule Amen. ndikhulise umama mswane mthule mthule Amen. silapha baba Yeah. hayi lizofuna ke Amen. hayi andisayazi uba ngoxa usuka apha eMotherwell xa uhlika apha eSaba urojwa neento zakho andiyazi into eqhubekayo amemthule ebandleni Amen. silapha ke nkokhile Yeah. ndiske ndagcwala iinyembisi Yeah. ndacinga kunomanex baba ndiske ndamdala Amen. ndandumbatha Amen. bekumele uba sisetsoma Yeah. siyongcwaba malume kanomanex xa wathi ukhuselwa kudala undizama ndaqonda uba ngale mini ndikhe ndizodibanisa amehlo ndifuna ubona ke nawe ma kufana isolo uthethayo umprofeti wokuqala wezimu Haleluya. Nomama bethuna endibaziyo umama uDlangisa molweni bethuna ndathi masizodibanisa nawamehlo ndizothi ke mna ke andazi ndakuthanda uthetha laa jazi onxibiseyo hayi torho nam yandenza ndangumlungu kodwa nguwo wasusa inkwethu kum noba bangathatha namagqirha kuba kaloku sasingafuni noba ngawo la magqirha into okunayo qha ke indlilinde emhlabeni kodwa ke nam namhlanje ndiyakwazi ukhombe nenyenye nditsho noba ndiyathetha apha egqirheni lam uyaphosisa mani oyena mntu mna wandenza uba mandiyibone ndibone into ezemveli kwam ngubaba uSibisi kangangoba umntu uyawuzanxibisa ingubo zobuprofethi ubaba uSibisi molo tata akusatyele akusemhle andisavuyi unyanisile xa sithi umzo heyi singamhlebi intakabawo phaya netsongo sithi yintoni lo mntana simphathelwe ngulo mama we uyaphapha lo mama heyi mani kanti uyasiva athi sanokukhuluma ngamzingane asiphelelanga ke sizawulandelisa qha ngoku mna andiyazi ndiyakuthanda uthetha ndibona ingathi gqiba kothethwa kuyiwa phandle ndimane ndisithi sawugoduka ngantoni kubhekwa apha phandle ingathi kutyiwe kugodukwe nathi ke ngoku sizawubeka imali le sizanayo sothatha ezinto zethu besiphathele zona ezinye fanoma sigoduke noba sithini kodwa ingathi abantu ugqiba kwabo ukutya kuyagoduka so nathi siyotya sigoduke hayi Amen.
sizocela-ke obaba basibusisele izipho zonke lezi ezikhona bese sesidlulisela kubaba uBishop Manazikhululela. Abayeka ngibafota babe belele tavern benza bafota xa belele enkonzweni hayi ndizomfota. Baba
Hallelujah. Amen. Amen. Ethwa makhaya baba. Hallelujah. Umzimba wonke iseni nyango lulinyawo. Hallelujah. Egameni kaJesu. Amen. Amen. Futhi ngithi mina nje kancane. Amen. Bese ngiyabonga. Hallelujah. Isolesikhathi. Baba ucacambile egameni likaJesu. Baba umpostoli ubaba uqangule egameni elihle lenkosi. Ama Archbishop Gazi Magcwalisa Archbishop Gazi umama ubhoda egameni lenkosi. Bakhokheli bami bawongizalayo egameni likaJesu amabishop Gazi. Bakhokheli bonke omama bonke egameni likaJesu abancibile nabanganxibanga intombi zevangeli i-leadership yala endlini egameni lenkosi baba umtshala abafundisi baba Phukula egameni lenkosi abavangeli baba uNtshangase egameni lenkosi Nceza siyanibona baphathi egameni lenkosi ethu Jesu baba uZulu eJeffries siyanibona baphathi egameni lenkosi intutana lonke emfoka mpepho egameni lenkosi siyanibona bazalwane uSunday School egameni lenkosi yethu Jesu amen. Sibonga ke kubaba uNkulunkulu leli thuba elihle kangaka akasinike lona baba uMayaba secretary wenkonzo ukuthi sizofezekisa lo msebenzi omude kangaka. Inkokheli bazalwane kayibekwa iyazalwa. Haleluya. Uthi ke mase kufikelele ekhathini ezinjena kugcwaliswe lokhu uNkulunkulu ayikwenzile ezweni lakwamoya bese kuyehla ke kuyagcwaliswa ezweni lenyama lasikhona. Nginaso bazalwane isiqiniseko sokuthi konke lokho okwenzekayo uNkulunkulu ugcwalisa aye kuqalile. Nkosi yomusindusise. Ngiyabonga kakhulu bantwana bakaBabusimba ngiyanibona egameni likaJesu sinani size kwasemini egameni lenkosi yethu Jesu amen. Incane into bazalwane engizoyimela kule ndawo noma ngingayiqala ngapha noma ngayijikajika ngizothi enkosi kakhulu kusukela kubaba uMagcwalisa egameni lenkosi yethu Jesu kubaba uPota namakhosikazi abo egameni likaJesu sifike ngesikhathi esincane kakhulu kodwa kwasho ukuthi umoya kaThixo uphepheza apho uthanda khona. Yonke into yalula inkosi yobusimusise masifika kubaba Magcwalisa nabo baba ucacambile sathi nje vandla nobuyilo bethu wavelwa icula yonke lento esihamba ngayo sase sithi kunjengobusho tata. Haleluya. Alibonge igama lenkosi. Siyabonga kakhulu baba kakhulu ngifuna ukubonga for umndeni wami ngiphinde ngibonge on behalf of ibandla. Siyabonga kakhulu baba ngomsebenzi omkhulu kangaka osenzele wona. Ngiyile ndoda ke enenhlanhla yokuthi wonke umuntu uyathanda ukuphatha into enayo but ke kusho ukuthi into iyayiphathwe umuntu omnye bazalwane. Malibonga igama lenkosi. Kodwa kuzo zonke nje challenges baba siyabonga kakhulu imithandazo angisolinto umsebenzi uhambe kahle kakhulu. Ngifuna nje ukuthi isandla sedlula ikhanda nabanyoza kwethu ne young pastors ezingafika sicela usizo wenze nje baba ukubasiza ngenye imini uzodibana namadoda. Haleluya. Abantu abaziyo ukuthi mabesizakalela kuyakuphinde iqalazo kubheka emuva ukuthi wesasizakala la. Hayi abantu abathatha uncedo babaleke. Alibonga igama lenkosi. Ngifisa ukuthi kini bobaba bami ngiyabulela kakhulu ngomsebenzi wonke eniwenzile ohambe kahle kangaka. Haleluya. Egameni likaJesu bazalwane ngokukhethekile ngokudlula ukukhetheka
ngifisa ukubonga ibranch yami PE branch ayibazalwane vukani vukani impela haleluya ake nilishayele izandla le branch bazalwane ngibona ngathi ucameraman wethu uyanimonela asishinde sishaya izandla bazalwane sebenze ngendlela emangalisayo leli bandla abantwana bami ngiyabonga kakhulu bantwana benkumbulo ngiyabonga kakhulu bantwana benkumbulo kaThixo umsebenzi eniubambile ngesitima nesithozela akushodanga nto nisebenzile bazalwane ngokwemisebenzi ehlukene ngokwama sacrifices eniwenzile ukuze lo msebenzi ube impumelelo bantu abami ngiyabonga kakhulu yazi ukuthi omunye umuntu ukenza umsebenzi lapha ihlo lomfundisi lingezukubona khona kodwa enqwenelela ukuthi lento iphumelele walithuthuva ngaze ngesaba ephusha lo msebenzi amen usisufikile Mswane ngiyabona kuselele egameni lenkosi amen oflye nje izolo wazofika elwela ukuthi azofika kulomsebenzi haleluya umathabethe haleluya onqamle nje suka enkandla ugijima wazofika amen umama umtshali egameni lenkosi haleluya hambeli nje esuka kude bazalwane zonke ngiyabulela abantwana bami amen indlela yethu ke ayipheleli la impilo iyaqhubeka kodwa lokho besikulungisa isixhobo sendlela haleluya ukwenzela ukuthi kukwazi ukuhambeka endleleni haleluya sibonga ibusi sezuyile baba egameni lenkosi impela lili bandla leli elikhulayo likhula ngendlela emangalisayo haleluya labo babonayo baba khona abaningi abangekho noma ufike nje uvakashile noma ungitshelanga uzolithola ibandla noma ureportanga la kwaSibisi uyeza uzosifica sikhona sibandla nje likhonza sonke isikhathi akekho kufaka report uma yeza uzosifica sabazalwane sikhona futhi silinani lingakwethusa nawo haleluya so ngiyabonga kakhulu bantwana bami kakhulu inhliziyo yami ijabule ngendlela emangalisayo isibindi enibe naso senze ngizwe lomthwalo ulula isibindi nje nibe naso bengithi nangithi ngiyawubheka ngithi kodwa uNkulunkulu wami ngihlabelela ingoma yaMaria ngitleliche solukingqelo ubani haleluya ekseni ngovivi lamantombazane ebheke ethuneni likaJesu akhuluma wodwa kodwa lelitshe sizoliqenqela ubani nambe ngithi mangibheka lentaba ngithi inkosi ngizotundubala kanjani ngoba ngonqena ukukhubeka haleluya ayikho into ebhlungu njengokuthi uthi uyahamba kuthiwa hayi wena awuyona bishop haleluya beqinisileke kunemfanelo ongazange ulungise ngoba esibhalweni kubhalwe phansi kwathiwa lo ongangeni ngesango uyisela nomphanga bhala umbhalo kameni lenkosi haleluya so umuntu ufanele uthi angene ngesango nje li right haleluya amen manje ke ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane inhliziyo yami igcwele maya bekuthenini kufika isikhathi uNkulunkulu ayisishilo amen day by day iphupho likaNkulunkulu ngempilo yami nangempilo yaleli bandla liyafezeka and lingichaza uma selifezeka noma sekukhona ngathi bafuna ukulibamba lingafezeki livele lisukume lifezeke amen mayibonga inkosi ngiyambonga kakhulu somandla bazalwane neswela imilomo ezinkulungwane isintu lesishoyo mantshinga ukuthi ngibonge uNkulunkulu kuvuka amazwi kimi kaDavida athi ngiyohlabelela ngawe wena Nkosi ngoba ulungile
ethi umusa wakho unguna phakade. Haleluya. Inhliziyo yami bazalwane igcwele kakhulu ukubonga uNkulunkulu. Ngimbonile hamba nami indlela yonke. Masizoyofika nalaba newethu eMzumbe. Sathi masifika angazi uba kuzodlula kanjani. But uKristu emuhle wamanathi. Ngiyababonga kakhulu abafowethu ababili. Akumandi xa uyofundela ukufundisa. Akumandi bazalwane. Akumnandi tu. Haleluya. Ayibonga Nkosi. Akumnandi nje. Akumnandi futhi iyathanda uqondana lento ungenamali. Na uyofunda nje. Mawuphakamela wona uvela ungabi namali. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu usuke efuna ukwazi ukuyihluphekela lento. So that ungezukudlala ngayo. Ngifuna ukuthi bane wethu kakhulu babuqangule ngiyabonga. Kakhulu babucacambile. Egameni lenkosi lendoda ithi mayingena la ekhaya ungaze ufunga ngiyalo baba magcwalisa othuka namhlanje uthi hayi lo baba kakhonzi. Haleluya. Maye muzwa nje embone hamba nami ngathi sikhonza kunye. Kanti lebandla lakhe. UNkulunkulu ambizele kulo nami ngilapha. Alibonga igama lenkosi kodwa kunjengabafundi bakaJesu bahamba naye baze befana naye. Angiphindi. Bahambe naye baze befana naye. Okay angali asibuyeleni esibhalweni. Uyayithengisa na indodana yomuntu ngokuyanga Judas. Ngoba kwakufuneka amphawule ukuthi ngempela uye lo. Ngoba ukufana kwakhe kwasekwenza kungakwazi ukuhlukaniseka phakathi kwakhe nabafundi bakhe. Nkosi yomusindusise. Bazalwane ngifuna ukungasho lutho ngehle ngibonge kakhulu anginamazwi ngengishumayeze umuntu. Inhliziyo yami nje icela ukuthi ngiyabonga. Baba mayaba ungibongele nasekhaya. Haleluya. Ngibongele kakhulu nasekhaya. Baba uNceza madoda kaNkulunkulu baba angesabi. La eceleni kwami kukhona amadoda aqinile impela. Amen. Haleluya. uNkulunkulu wangibusisa ngokuthi ngiyingaka bese ngibusisa nje ngabantu abadala abangilalela ngendlela emangalisayo. Labo baba baxhuma ngendlela emangalisayo ku imkhiqizo yabo njengoba lo msebenzi unjena. Amen. Bajika nje eceleni bakhulume bese bethi hayi lokho kuzodlula baba. Amen. Ngiyanibonga kakhulu bo baba. uNkulunkulu angathi ngawufaka lo moya ungacimi phakathi kwethu. Haleluya. Ngiyabonga kakhulu bantwana bekhwaya konobhala bami kakhulu ngiyabonga kakhulu. Haleluya. Kubaphathi bezezimali ngiyabonga kakhulu, kubakhokheli bemanyano ngiyabonga kakhulu, komama nje bonke ngiyabonga kakhulu. Ningibongele nakwabasekhishini egameni lenkosi. Amen. Abagcina bengakwazanga ukuzokhonza. Haleluya. Ngifuna ukwehla mani khona ibhomu elikhona la elingahle lingihluphe uma kungafika kulo. Amen. Ngifuna ukwehla nje ngishilo ngathi ngiyabonga kakhulu, anginakho kunye into esizawuyenza ukuthatha isibusiso bese niyadla nje bazalwane. Nithini bazalwane? Nidle serious. Nidle uzisukume uthi kojika phandle ubuza uthi usuthi nyani. Phinda ubuye uzokuthola kukhona. Haleluya. Amen. Egameni lenkosi. Amen. Yazi babu ubhoda into eyenza kungathandeki ukukhonza nathi kubantu abasha ingoba esontweni kuyakhalwa sonke isikhathi. And ngoba umntwana kaNkulunkulu ngathi kufuneka uhlupheke ube nosisi. Amen. Haleluya. Amen. Nkosi yomsindusisi. Amen. Siyaba lungisa abazalwane ukuthi balwemukela usizo. Kodwa kunemthandazo neenga ekufuneka baye kulo. Beyoyala idemon lokubaphuwa. Ngoba unganayo imali if you are poor in spirit. Iphele ezandleni. Abayazi abantu lento ekuthiwa imali ephele ezandleni iqalaphi? Iqala kwamoya iqala.
Amen. Iqala kwamoya qala ube phuwa. Amen. Ukuthi uphuwa uzobona phi 1.5 owuhola nomuntu nihola naye enza into enkulu engathi uhola imali enkulu kuneyakho. But imali efanayo. Amen. Isizathu you are poor. Yeah. Emoyeni. Hallelujah. Because imali bazalwane iqala la kwamoya bese yehla iphatheka. Nkosi yomsibusiso. Iqala la kwamoya bazalwane umuntu abe rich la kwamoya abe rich. Engakayiphathi imali abe rich kwamoya abe rich. Kufika imali encane enza into enkulu. Bese bethi abantu awu usibamana unemali kanti akho lutho. Hallelujah. Wakhulekela ukunqamulwa kwama limitation kwamoya. Sanibonani bazalwane. Amen. Lento ngiyayifisa mina ukuthi sike sibambe umkhuleko sikhulekele. Ngoba yenza ivangeli lingakwazi ukuhamba ideas zokukhulisa inkonzo zikhona but siphuwa. Yes. Angiyeke ke bazalwane. Balela bazalwane. Angiyeke. Hallelujah. Egameni lenkosi ngijabule kakhulu bazalwane. Ngisisho nje nami kanginayo imali. Kodwa ngiyanifundisa ukuthi njoba ngizoba imillionaire kuzohamba kanjani. Usho mina ngizoba yiyo. Nawe futhi ungayiyo. Hallelujah. Just that imindset makhulunywa ngokuhlupheka uthi awuhlupheka into yasekhaya lalela imbi lento yakini. Imbi phela. Usho lento yakini imbi. Qala nje namhlanje ukuthi ethi yabona isento embi pha ekhaya. Because usizi once uqale ukungalithandi uyaqala emkhulekweni ulithandazele. Inkosi yomsimbusisi. Bazalwane ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu ngicela sisukume simukele isibusiso. Amen. 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 Say amen. Namandla isenkosi yethu Jesu. Baba wethu ongcwele. Baba wethu ongcwele. Aw Jehova. Baba wethu namandla. Nkulunkulu omuhle. Father, we thank you. Egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Baba siyabonga. Sibonga lolu suku namhlanje Nkosi. Olubeluhle kangaka kwaze kwaba sekugcineni. Nkulunkulu namandla siyaphuma Nkosi siyalisonga. Siyaphuma baba wethu othandekayo sibuyele emakhaya. Phuma nabazophuma usale nabazosala. Sikelela inkokheli Nkosi ebezisiphathele lomsebenzi. Nkulunkulu wethu namandla ubakhanyisele ubandisele mongcwele egameni elihle lenkosi ubabusise bona nemndeni yabo. Nkulunkulu namandla simi kuleli altar sikhuluma isibusiso phezukwabo basikelele Thixo namandla ehlisa insikelele ngenamkhawulo Nkulunkulu wethu olilalelayo nokulalela izwi kaJehova Thixo uyobusiswa kuphumeni nasekungeneni moya bayaphuma manje basibekele Nkosi ubabusise ubalekelela indlela yonke ubafihle ubalwele ezimpini zonke egameni elihle lenkosi yethu Jesu baba wethu ongcwele ubaqinise nasemikhuhlaneni nasempilweni yabo Nkulunkulu namandla netreatment zonke abazisebenzisayo zizwele Thixo wethu namandla siyakhuleka egameni elihle lenkosi yethu Jesu amen musa inkosi yethu Jesu Kristu uthando ukuphumula kaMoya oNgcwele kwehlele kithi sonke izibuye inkosi yethu
amen enosezayo ningewo amen Ayike siyabonga abazalwane kakhulu egameni lenkosi singaphumula nje bezosilungiselela